At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Ay, ang mga nagbidot kay tinawagan. Siyak ni kamuto. Nyakit din. Naggadwa mabalin mo damagan. Ha? Day tapay ti damagam. Taga ano ka kaday? Ha? Ay, amom kada kami at taga-bugyasan. Managdaldalos kami. Eh, siyempre. Ugasan mi pahingo muna sa kanon mi. Bugwan mi pahingo muna tikait ko. Nay. Mabit man laang. Kaslad da pang ilaslasi na kiti boses mo. Ay, salbag. Kunaktubay ka. Itay pa'y lang da pa nag-aatap ko. Ay, oray baliwan ti boses mo. Mabigbig ka ampyong. Dito, dipkon. Ay, ni manampyaw. Binigbigat na ka nagang-angawan. Tiyan mo na siguro kat saan ko ang mabigbig ti busis na. Ano Ay. niya? Ay, tiyan mo na nga takot. Diyak mawatan ti bagbagana nga. Hindi bagbagana. Anang nuluklukon na ka lang. Ay, diyak ka mo agpatpatinggak lang mo ti garden nga trabaho. Nagitay kumapada ng artik at iduluin na no iso. Ipada ng aulaw. Kas kumakin ni Mikong. Inumikyaw. Oh, tayo jay pa'y matamikaw. Nangulaw lang ka na yun. Tayo jay lagyan mo ng aramidan, mangluklukaw. Wun nga raw. Ay, kasanaw. Yang nga raw. Karamidan dan. Agkardin dan adwa. Kita niya ka na. Ay, aguri ka. Amangan kit din umutang iti kwarta, pipita. Ha? Umutang? Kat na umutang iti kwarta, di pautangan. Ay! Saan? Narigat na pagsasaritaan da ita. Tidakas na no pagbartik ng tumot lang. Narigat asing rin. Nakamon pagbartig na ti utangan na. Kanyat kahit napangigaswan ni ti utangan, awan bibiyang mo dyan. Bayadan nila kindi. Naitang rin tirigat na nagrigat asing rin. Sa ibaganan to nga ikaro na langan iti panagtrabaho na iti garden. Ay? Ay, addan sa panagkabagyan na kung nanadusiyang. Umutang da sa ikaro da langan. Ay, style da bulong. Ludiwi ko ti husto anagan ko. Ngem lording ti birngas ko. Saan nga idol? Naangaw kayo gayam, idol. No muna tayo inulit namanan. Lording, saan nga idol? Apay, mano ka din titawan mo. Nalaing ka man abo mirngas. Ay, saan kayo aberberngasan? Idol nga rin, tikayat kung ayawag ka na kayo. Talaga nalata ka kon. Talaga nga idol dak dagiti negosyante. Angam, saan ka nga mo? Ay, dahita ti pamanagnak at talaga nga idol kayo. Ato ti makamam mo kada kayo at iiwam mo. Aywan gayam, siyak ni Bart, idol. Ay, sasama. Nagmayat man adang ganti idol. Angam, apay nga inawagan na. Anya ka diti masapul mo. May saak mo't ang negosyante, akas kada kayo. At naijayak kada kayo, pagsugpunan tayo ang negosyo. Oo, anya mo't na ita negosyo. Nasaysaya at kumano, agsango tayo. Tapno nasaysaya at ipanagsarita tayo. Sige, kumay kan to yung opisina. Amumat lang ti umayam. Idol kayo nga rod. Apay nga saan ko nga muti umayak. Amok pa'y no asino, dagiti babae ka kuyog yun o kwa. Mabit man lang. Negosyante ka, wano investigador. Sino ka bitikin na sarita yung cellphone nyo, Daddy? Idol matiyawag na kada kayo? Bart ka no tinakan na. May samot lang negosyante. Idol nak ka no. Idol? Wen, apay, saan ka kanya masiri, Mariana? Magna cum laude ka, top notcher. May sakamad nga idol, dagiti tao. Daddy man. Diyak kaya ti maawagan ni ti idol.
Nagalas sa dingdanggan. Nagmayat to pay. Nagbanglo kalakit din. Uray la sumarot iti agong ko ti kinabanglong. Amang ano pagarupan yung agpapaaram at nadi. Wen gayam, maladaw ka sumra ka di opisina. Mapan ko man pa'y sarungkaran ti apo ko yo. Ah, apo ko? Kaano pa yan naganak ka? Ni Royo, ti bagbagak nga po ko yo, daddy. Anak minsan raya. Nga anak ko iti bonyag. O, di apo ko yo. Royo, Raya. Nagpipintasin na nag. Ay magmanta saan ayoyo, kas kadatoyo. Unay lakit din ang kinabanglo ni Ariana. Maging gayta, dapel at ay ayamuom na. Simbang pati may isang amiga ka nagturista ijay Paris, Lording. Ang mga no malamto na makasangputa. Apay, sa dino at talaga ti papanam. Garang gadyang alaklakayan. Mangrugi ka man ako nakon. Agselselos ka iti angin. Ipakul to pa iti darangidong mo da iti bagkaw. Saan ko anadanon ti amiga ki Jay Balayda? Sa ina, nasurunag kinidadim. At dagpay lang iti balay dahin san raya iti awagan kakmani. Masakit gayam ni Royo nga po ko yo. Kaanakan ken anak ko ti bunyag ko nam. Saan nga apo ko? Apay ay akaguro yo amang nga apo ko yo ni Royo. Kat magustuhan yo mat day nga ubing. Saan na day ti pagsaritaan ta? Apay ay mami. Anya ti kaguro yo kini daddy. Gaputa nakaseksexy ako ni ti daytoy abado sa nakabangbanglo ah. Pagduado-an nakindin no iti amigag ti papanak. Ay, agselselos manin iti angin. Amo yung matan ti ugali ni daddy. Agang angaw na day jay. Saan kayo ka di pa narumam kan kwa na? Uray angaw, jak magustuat. Dandani pa jak nakiasawa. Ala, no saan kayo nakiasawa kini daddy? O, di awanak ko maitang anak yo. Sakat, imalakpay ka na kayo, mami. Tsak pagan ano ti lalaki. Nakasupsuplada kamat ngamin. Kasano asaan da ka akabutag. Di di may mapadasan, di madaan iti apo ko. At damat ni Royo. Anak kag aming nga anak dagiti kabagyan tayo. Tapnada po ko yo. Ako nakman no napan nakisarabo ni Iluminada iti amiga na nagturista ijay Paris. Tay takatimpakada na kanya. Nakaseksexy kan nakabangbang luarim war. Day tati kagura ni mami kada kayo, daddy. Isungag karaapa kayo. Agin imon kayo iti hangin. Awan mat nakas ti panagdamag ko. Naglibag kayo pa ilang. Agulbot kayo pa ilang, daddy. Ay sus, lakay kayon. Naimbag ko man, no jak madamdamag, anaduma-duma ka no ababa, iti kakuy-kuyog yo. No, apay kami nakadagiti apanawan kat nagadon dagiti napipinta sa babalasa. Saan nakas kadagiti panawan mi nga oray bagas ti kamote kat binalitungag. Jak magustuhan dito nga ipagpagayo ha, daddy. Laglagay pa nyo, babae at nga anak yo. Saan ka kumagumura, iha? Kwarta natin masapol dagijay kanyak. Day takot nga rod. May sabali akman. Nabayagan nga irang-rang ni mamim. Mangala tayo ni ti kasukat ti katulong tayo. Ay, awagat tuman kit ditigayem ko. Abangan no, adam mo na katulong. Saan tayo ko man nakasapulan di katulong? Takaduan namat nga awan matataw, iti balay. Talaan ko na malagip na awagan ni Lording. Talagang sangagin Bahi aman na pagsasawak. Hello? Oh, Iluminada. Kumusta ti panagsara kiyo ti amiga managgapoy di Paris? Manglukluko ka kade. Amok nga addan di ta opisina ni Ariana. Na istorya na laki di ang nagdanon kami iti restaurant kalpasan ajak na danon iti opisina. Anya talaga ti kayat mo aparwaran. Nay, agumat ka dagos.
Awan man lang tinailo nga makisarita kanyak. Kat idol da ka pa dagiti amiga may di kinaanos mo. Naano sak no nasaya at tao kanyak. Awan ti dakas nga aramidag sa pagatapan na. Kaya't ko kumapayan nga agsina tayo ti kwarta. Ay, dahil tati sana mapalin. Diyak ko man nukot. Masaupay nga ron nga kasawa ta. Alaman. Nagasawa talata ah. Diyak magtan mabalin apasukutan pa iti apelyidok. Anyan. No kayat mo anaano sak. Isardeng mo ti agim imon. Marapait agency na mawawag kanya. Citizen! Hello! Ay, name baga pinatsimot, madam! Kasi lang! Daragsa ka ka na yun! Nukastada man ang pagsar ka? At daman nga ro din trabaho ka! Orean nyamat kitingal daw, kat nakasaganak lata. Isaganak lang dagiti kawas nga itugot ko di pagkatulungan. Sige madam, magyamanak. Thank you madam. Bye. Hay, adaman ng pagsirkak. Ay, tinasayat. Isagana kong dagiti itugot ko, padok. Ikarga ko ni Timalitak. Ay, daan una yung Timalitak ah. Inaklangan gumatang iti baraw. Malasing kutikot siya nagsardang itilikotak. Talaga day to'y alalaki. Kanayon lang sursurutan na. Talaga nagpintas ka, Rihanna. Ha? Kasla sabong ti ilang-ilang ti kinabanglong. Talaga apag mauyungan nak iti kinapusaksak mo. Pastos! Ah. Kaya't mo tatong patungpaan ka, ha? Oh, saan ka unay ngagsup-suplada? Apa yung sursurutan na? Saan ka sursurutan? Naawi sakmat iti daytoy apasken. Nilakit din at kinamalas aya. Namukla ko ma. Diya ko nagtuloy. Ay, agawid ak man lang yan. Aguray ka lang. Mabalin apagsaritaan ta iti nasaya at dayta, Ariana. Uray siya kunti agawid. Asa na makalabak ka nagitikawas ko itong bigat ka mo tao. Inaktog gatang iti maleta. Isot pangikarga ka dagiti bado ka mapanagkatulong manen. Ay, san nga minin na dahi di malitam ah. Baro atawan, baro amalitam ah. Anyan! Kaputa baro atawan, baro mata maleta. Baro ra kagamitan kas kadamay. Kat, Nabayagan, dayjay. Nalpasan di baro atawan. isumat ti kunak. San pa'y analpas ti baro atawan nagiti sanglay. Uwan matkit nga ang paiso ah. Pipita. Amangan nung bablin ka kadwang. Kasaritak to Nicolas nga isupay lang ti makamoy ti garden. Bareng maawis na ni Ampyong. Kan oray sakton ti makisarita. Mabalala damat ka mo tao. Tap na makapasyal ka mat. Kung gayam, nakasarita mo na yan yung piyong may panggapit ti panangawag na ibigan ka. Kinasaritak mo't lay tay bigat. Nagkatkatawa lang ti luko. Kasta lang nga talaga, kamu tao. Agiin na nga, wano agririn nabak tayo. Tap na naragsak lang na tibihan. Kunak mano da dinarayam apas ka na Rihanna. Nagsapa ka na si Mangpat. Apa man na nakapanganak, nagpakadakon man. Tanda ni paikit di sa anak ka nagtulon. Tapay. Pidyo tagulit nga agar-aram kanyak ah. Imaray mo titipaskan. Masurunak. Kaslay ranranta matimang sursurot kanya. Talaga apat-pat gan na kanugas ta. Napuno ti taligagay na. Ay! Tsak kayat apulos day jay mami. Kan saan ka makiasawa? Adaday takan ka ano iso ti kayat mo. Saan da ka masupring? Talaga? Saan ko matakayat ni dating idi? Uray agar-aram pailaan kanyak. Agim imonan. Ha? Di na kayat nga da sabali nga agaram kanyak. Imbag man takinayat yulat na mami.
Jak nga rod kinaya tinagbakit abalasa. Kat binutbutin nak day di lola. Sa anak ka no amakastrak ijay langit no agbakit ak abalasang. Anya? Aho! Adula amin! Talaga asuplada ni Ariana kanyak. Naggwapo at itikunak. Gapo nga tata masirib. Ang umno masirib. Nasikapakmat. Ti amo na nga takit maliklikan nak. Makigtutulakit di iti aramidak. Isus, sayang ti kinapintas kan kinabang luna. No agbakit la abalasan. Naanos ka makisarasarita iti anak ta. Ngano siya nga asawam kas kala umingar nga aso. Ika man agsasaw iti jakbaw awatan. Jaka mo na anya day tangay bagbagam. Kan ibagak manen kan ka. Naano sak no nasingpet ka kanya. Kagurak tinaimon nga asawa. Ay, no niya nga min, dahito nga ugalig. Sus, paglakayak nga tan. Wan gayam, pinagbagam ko matibalasang ta, asaan anasaya at agbakat abalasang. Anya ko matidakas na itidaita. Uray siyak. No nabasulam tinagkararak. Talaga asaan na ana asawa. Amom, sabalin ti panawon ita. Kita man dagiti agtutubo ita. Iso asaanan nga oso ti agbakat abalasang. Ay, no dagitamat lati ibagbagam. Maturog talaang ay. Ay, no saan la napatag kanyak ti negosyo yun, daddy? Ado akumpanya ti mga jayjaya kanyak iti na nga to a pwesto. Kandakkel asweldo. Oh, imalaga kanyak nga idol, Ariana. Agasam nga minti magna cum laude, kan top na charity board exam. Dad, kunak lang aro din na jak kayat amang ngagday ta abalikas. Ay, nagalas. Nagmayat tupay. Nangag ko ang nagsalitaan nyo kan mamim ti may sang agar-arim kan ka. Kaya't ko kumamit kan ti maaddaan iti apo ko. Ni Duyoy sardang dayta. Awatak ti jaya da kanyak nagtrabaho iti sabali akumpanya. Oh, come in. Ah, sika? Aging ka di dito ikat sursurutan nak? Kat si ka, Ariana. Anya ti kaadam ditoy. Talaga nga idol ni Sir Ludovico. Naku namon. Bart, agam amo kayo gayam iti anak ko. Nga. Ha? Anak yung gayam ni Ariana? Ang, sana nakaskas daang? Saan kayo lang idol iti negosyo? Idol kayo pa iti kinataer. Kartada 9. Ikinapulido ti puliyo. Talaga nga kaduata, Bart. Agin ko kunaka pailaan. Ha? Amom lakit di ani daddy nga idol mo ti ama? Kanda kayo mat daddy. Kay kayat di mo ti utoy ti dayta. Ay, Ariana, agsuplada kan kadagiti agar-aram kan ka. Ang lakit akadagiti klientek. Kunak man no idol kayo daddy. Nakapsot gayam ti pick up ti utak niyo. Ano? Dayta abart ti dagulit nga gararam kanya. Ha? Panawan kayo man laangan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito ko istorya tayo bida tayo, ani super pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nag-work out matan tinapintas nga anak yun. Mamati kayo kanyak. Saan ko nga mo ada kayo ti amana? Bart, pasensya ka lang kuman, ta sinupladaan na ka, ha? Awan ti anyaman na. Maawatak. Uray kasi ni Ariana. Ay ataklat ta. Anya? Agam saan aday tatirinantak. Amangan no panunutan nyo. Aga po ta na amuak nga anak yung gayam ni Ariana. Gundawayak mata. Anya nga ron ti pagsaritaan ta, Bart. May panggap iti negosyo. Bilyonaryo ti investor iti dayto a korporasyon. At dakkel ti maganan siya tayo no agbaligi tayo.
Oh, apay nga da ka na Rihanna. Ay, adala kiti di mo man nakapagustuhan. Saan man ang amay drawing tilangam. Napintasak lang ta, mami. Talaga masurunak. Taapay nga men. Agasam, day di ang mga idol kin ni daddy. Kat ni Bart nga gararam kanya. Anya? Ay, kat ni daddy mat. Mayat mat apa ut-uto. Ina. Anya nga mintiranta day jay abart. Kanapay nga ada iti opisina ni dadim. Adda ka nung nga rodjaya na pagsugpunan daan negosyo. Nalaing matiloko. Tak na darason nan asa anak ang makaliklikan kwa na. Bayaman. Kasaritak to ni dadim. Naado sa ngam na uyong akpay ngam leon no syakti makapunto. Tiyawanan pain. Awagan lang pala ang. Ina! Talaga asursurunan. Hello! Kung nagtupay asaan na ka maibturan, Ariana. Dumakdak kang tinamnamak ang magunod kung tumat lang tinasamit awan mo. Tarupam? Kanya talaga tirantam kin ni daddy, ha? Ni Idol. Saan ka matanagan? Negosyo lang ipagsasaritaan mi. Mamati ka. Dak ammo nga iso ti amam. Ang mayat apan nakairanrana. Ta idol ko ti agbalin a katugangan. Katugangan tarupam. Tapnoan mo man niya. Saan ka akayat, Apulos? Mawa ka! Naano sak nga asawa, Lording. Ngam no siya, ti mapaungat mo. Nauyong ak. Sangsangpot ko lang agong unget ka manen. Apay, anya ti problema. Masirib ka mo, titi ko na. Ngam impalubos mo kit din, agundawayan na kadayjay ang mga idol ken ka. Mabit lang. Kasla maawatak ti kayat mo asawen, iluminada. Nagipulong lakit ikan ka ni Ariana. Di mo't nagsublin. Kasano pa'y nga agsuble, kat nadadaal ang timod na. Ay, no mapagsurod mo, ang mga no talagang ang trabaho, iti sa bali a kumpanya. No may panggap ka ni Bart, saan na kano nga amo asyak ti ama ni Ariana. Idol na kano talaga. Kat, mamati ka mat? Yung panamnama kanyak ni Bart, negosyo lang ti pagsaritaan mi. Ngam no pa siya rin na ni Ariana dito'y balay, awan mabalin tayo. Saan na nga rod akayat ti paaram? Di pa ikat kasla tayo taragan tayo nga aso kan posa. Nga aging gaita kat saan da pa naganak. Tomboy dan sa amin. Sika talaga, no anyala ti mapanpanunot mo. At daaya tumboy nga aso kan pusa. Kan saan atumboy ni Ariana? Nagpintas sa nabalasag. Saan ka nga rodan nga agong angat? Kailiw ko man ti kinaanos mo, edi damot hati agdan na. Ay, hawan ka, Lordeng. Hawan gayam. Kadwaam to ni Ariana amang sukon iti katulong tayo into nagsapa. Ay, gapoy ti pan nakadadtal, tel daw ko iti kalmandandi. Tanda na nilipatak ti panang sukon tayo ti katulong tayo ita. Naimbag tayo mawag ti sekretarya ti marapait agency. Agkalma ka lang amin, iha. Saan nakla matultulat? Pasapol nga agbalin kamat nga idol, akas kanyak. Ay, jak kayat daddy. At adun tumanan ti agaram kanyak ha. No, apay nga minanayanakay ka na pintas. Idol nga ron ti puli tayo. Pagpalastog yun na day ta, daddy. Nagmayat nga ron adenggan. Ay na, daddy. No nalaka kayo ang malamlamyong, awan na. Mga numauto na kayo ni Bart. Ay, saan ka madanagan ka ni Bart? Sakti makaammo kan kwa na. Gapo ta idol na, saan na nga ipapilit ti kayat na. Angem, saan mo asupradaan? Bayam, no pasyaran na kayo palay. Daddy. Relax ka lang. Di ka pa agyaman ta adda agaram kan ka. Sayang ta sa anak ka nagbalin na babae. Napadasak kumamat kinaaram. Tilay bagpagayo. Tetaman kit di pa nagmaneho yu, tikitain yu, tama nga madisgrasya tayo. Nagpada ka no adi simrek da Ariana.
Kanid Daddy Ludovico. Day tantumot lati pagtungpalan. Ang idol pa ila ita. Ang mga numakadlaw. Ad-adala nga rod nga umatap ni Ariana kanya. Saan ko nga ipalubos asan nga agtungpal kanyak ni Ariana? Da kayo gayam, tagbalin nga mo? Maragsakan na agserbi ka da kayo? Oh, kurang kami pa ket di Ta saan mi akakuyog tinapintas nga asawak. Ang gapot balasang palaang ni Ariana, awan pa'y apo ko. Nao kayong sa sir? Uray si Kapipita, nakaragragsak ka kasarsarita. Daddy, anya ayo dagita nga ipagbagayo kin ni Pipita. Pipita, nadayaw la unay, no sir, ti awag mo kanyak. Saan nakmat nga ron ang maestro? Idol ko namlatan. Ay? Da kayo ti mangibayag, Daddy. Do kanila tan nga agsarita kin ni Manang Pipita. Ano ti makunami ti da iti kwartong Pipita? Magustuhan ka di matla. Nagustak lang unay, madam. Katagyaman na klaunay. Adalakit ni pagidaak. Nasayatin para kanya. Naano sak no nasaya at ti tao kanya. Saan kami kumaamangala iti katulong ita? Manmano kami nga adda dito'y balay. Awan ngamin ti agasikaso dito'y balay. Nagbantay mata no kasta nga awan kami. Nasayaan. Tanangala kayo ti katulong niyo. Tapno, at damat trabaho ka? Amang no adan to pa'y sabali apakasapulan migan kapipita. Anawan ka tapno makainan ka. Wen, madam! Hindi nga tati kahit asawan tayo ti amo ka, babae. Malaksit ti driver ka da gwardya. Kanya pa'y kumati sa bali pakasapulan na kanya. Napon kagayam ni J. Opisina itay, Bart. Nagkuyog kami kanariana anang soko ni ti katulong mi. At daak pa'y lang dito'y balay. Ano kasta, saan kayo nga asimrek itangal daw, idol? Dahil talang tijak mo. No makapanunutak, malamtungatan. Andan sa amat na patagapag na ni Ariana, intun madamdama. Sana bali lang nga rodan, idol. Lumayag to yung opisina yo, kat ipakadak nga muna. Tapno makapagsakbay ni Ariana. Nah, anya ti kayat mo asawen. Diyan kaya't asyak ti makadadali ti aldaw na. Kababain mat kada kayo. Ang kastapay, idol. Sige, bye. Nasingpot-mat ni Bart. Nadayaw. Ang nasupladaan ni Ariana. Amangan no agpauyo. Kasano nga tati aramidak. Tapno saanan nga agsuplada ni Ariana. Kumusta ti umuna arabi dito'y balay, Pipita? Nakaturog kamat lang. Wen, sir? Kapo nga tayo ti pag nakabannog ko ang nagbiyahe. Di na minsan narabi eh. Si kamat nga min Lorde. Anya kumati di napakaturugan. Malagip ko nga min, dahil di katulong tayo nga imbo na. Yakmat malagipon tinagan na. Jak pa'y lakay una, iti ko nagkat. Saan ka nung nga min na nakaturog? Ta saan anayrwam amat maturog iti sa bali a balay? At nangamin ka kasta tao, sir. Kasta ako matitinapitak pa nagkatulong. Nairwama ko. Nalakakansakit niya makaliplipat, Pipita. Idol ko namlatan. Kanura si ka iluminada. Idol matiawag mo kanya. Agraraman alakay. Kayat mo, tabir ngasan ka lang aron iti ilaw. Pipita, mom, sa bali at talaga nga aglailo ti asawag. Ay, marwam kan tumatlakan ko na. Naanos da ita. Imbaga kon kinipipita dayta. Naano sak iti tao anasaya. Agalas Diyos gaya man, Daddy. Nagdarasan ti oras. Na-traffic at namin. Awan ka diti may diti opisina? Apay, kaili mo sa amat ni Bart.
Yung daddy mo at bigbigatan da. Ay, sa agkabaliktad ta talaga riyan. Agang angawak laeng. Umawag na iya, isakbay nga umay mga opisina. Ay, kat nasaya at nga rod ano, kasta. Tapno mapakadaa. Pumanawak inton umay. Tapno saan nakamadanon. Apay pumanaw ka. At damot bukod mo nga opisina. No di mo kaya ti agawat iti sa nga ili, awan makapilit kan ka. Ah, ni Bart samat na itan umawawag. Ay, mapana ko ni Joe Pisina. Ang mga numadanon naktupay dito eh. Kasangsangpot mo la idi kalman pipita. Napagustuhan ako ni ti kinalinis ti trabaho. Masabol nga namin di trabaho. At na may ayo kayo amang sweldo kanyak, madam. Nasaya at mapanunot mo da ita. Naglinis ti kwarto ni Ariana tinamayam. Magustuhan na kalakit day. Ay, malagip ko gaya. Anya dito, madam. Namaybay ako ti hardin ko. Nabayagan na jak na asikaso. Jak paikit din masangon asibugan. Ay, sinibuga kita itay bigat, madam. Nakaang-angrag naman nga minan. Nagalasan ti kita na. Gumatang laangan iti baro. Agkuyog tanto amakitin na inton bigat. Taaggatang takadag iti masetas. Oh, si kamot gayam, Bart. Itay pa yan, nakasangpat kami kini Ariana. Nalipatag ti mawag itay. Ado nga minti naramid ko. Anya ti panagkunayo. Mabalin ko ka dito umay dita. Akit mabalin at agpaluto ak nga rod kan pipita tinayon ti sidaan. Asino tayo ta pipita? Talaga nga idol kayo. Tuagayam ti asawa yo. Nahangaw ka talaga, Bart. Katulong mini pipita. Ang kababayin samat no ikamakam ko tibisin ko dita. Mangrabiyak pailaan. Apag isunto, inton makadano nak dita, idol. No, sige. Yuray da ka. Agmalmalim lang arudan alaptap ti sangsangwam. Sa kalkalpas tayo pa'y anang rabi. Laptap manan. Ay, ado nga min pinaramid ko di opisina, mami. Nalagip ko ti pararamid ni daddy. Isa day ter aramida. Sana baleta sa anak pa'y mata makaturturo. Oh, pipita. Lupat ang mantay kay. Ang mga ni Bart dyan, busposina. Ay, tsak magustuhan dito mami. Ngam, sana bale? Uray, tadamat ni Pipita amang sangokin ni Bart. Pipita! Sikantuman ti mang sangokin ni Bart? Eh, apay ani pipita ti ipasangom iti day tiya lalaki. Saan kayo madanagan? Siya kung timang sango kan Bart. Diyak kayam na ibaga nga itay nakastrek ka ni ti balay, Ariana. Mawag ni Bart kat impakada na tiyaay na dito balay. Uray man kit di bagayo kanya. Anya ko ma. Hay, awan pibiyang ko iti day talalaki. Nagmayat tupay. Ay na daddy, numasuronak talagang aklo na kon. Aklunan. Apay, malaksid kan ni Bart at da sa baling agararam kan ka. Kat nakapili ka ni ti aklunam. Sana pa nakapili. Ngam, pagpampanunutan da. Nga umakarat nga agtrabaho iti sa bali akumpanya. Kita amita. Ay nalurding ka. Magisagsagmak ka talaga. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Dumanan kayo, sir! At dani Sir Ludovico iti salas! Asino itay ti kasangsango ni Idol, Pipita? Nasapan sa mata nakaturog ni Ariana. Kasangsango ito ni Sir Dariana kan madami luminada, sir! Oh, Bart, umay ka. Sumber kalatan iti kwartong pipita. Siya kung timakaam mo ka ni Bart. One, sir! Ne, nakasingak samat kada kayo, Idol. Uray gayam panagsik kawilyo kat Idol. Dahil tati magustuakan ka, Bart. Naangaw ka. Kape? Ay, kwa, saan?
Sana ka man nagkape, idol. Si Bubos sugak pa ilaan. Oo, anyo nga ron ti madamag. Ay, kat napintas launay. Iso nga uray rabiin. Imayak lata. Ay, palpak. Talaga nalaing amang liklik nga riyan. Ang papanan na ajak tumat lamay pasuli. Awan lakit din ti pagnaan ti panagkadwami kin ni idol. Ang sige. Sige lang, Ariana. Makiay-aya makin ka. Ha. Salpak. Dirdiritsok mata. Highway kaya man. Baglakit din tawan limabas-abas. Kung naglaki din no asino da ito yung nakarabrabi nga umawawa. May Ariana matlagay. Agab-abay lati kwartume. Hello? Nangag ko ti pa nagpakada ni Bart ni Daddy. Ni Daddy tinangilok at itirwangan para kan kuana. Saan gaya man nagbayag? Kaya't nasawan, asya ka talaga tirantana, Mami. Nalaing at talaga tay chay alalaki. Agin idol kin ni Daddy. Bay amat, takasaritak to ni Daddy. Amuyo, ada na panunod ko pamuspusan. Tapno sardengan na kun ni Bay. Initip na mo tanto cellphone na. Day tagaya mo ni Lord. Ay, magabigat nyo, madam. Nasa pa kayo gaya mga gririeng? Itintlan ka iti kapiyaw? Mayat kumapay lang titurog ko ita, pipita. Inkarigatak tinasapang agriing, takayat ka kasarita. Ay, napatag sakit, di ba gayo kanya, madam? Ay, talaga napatag. Pagpak na kamtay toy. Anya? Ay, saan kayon sa amaawatan, madam? Nadardaras pa yung treasure hunting. Saan abalen nga awat katulong ni Manan? Hasta sartengan na ko ni Bart. Painasawa na kan. Anya? Ay, di ba ko nakipita, ha? Mayat ka kati, ha? Kunag no sakla ang ti idol pipita. Uray gayam ti timpla ti kapim. Idol met. Anya, anak na magustuhan niya ti kapiyo. Atin yung plaksel. Apay, nabayag ka kadina nagkatkatulong. Amang ano nakaornong ka ni ti pagnegosyo mi ti pagkapean. Neser naman. Idol kunam nga rod. Day takit. Kasano asaan ka maipdukan. Iranam tagpaggaak nagkapkape. Iluminada ang tagayang malagip ko. Anyat na ganay tayan, tayapo ko ta. Anya nga apo ko ti bagbaga. Jay inanag iti bunyag ni Ariana. Ruyo gayam. Among matlagaya sa damagam kanya. Yak nga rod na lagip adagos. Manupa na titawan na. Ang naglaingan nga agosar iti cellphone. Kunampay. Gapo iti kabubuya iti YouTube. Naglaing dang agiglis. Ngam problema ni Livia day anak na abalasan. Saan gayam ama kaawat iti Ilocano? Ay, awan ka kini Ruyo, Iluminada. Idol matakas kanyak tayo. Idol ka lang, idol. At kasanaw ajak ko na ti kasta. Kastoy na apag iso makariinga kita'y nagkirireng ti cellphone ko. Kunak no sino ti mawag, ni Ruyo gayam. O, di idol ti awag na kanyak. Kinasarita nagkagayam ni Ariana anasapa pipita. Haniya ti imbaga na ken ka. May panggap kini Sir Bart, madam? Uray maawanan kayo ka naman iti katulong. No, malpasan ti problema na kini Sir Bart. Kasla tiyak maawatan ti kayat mo asaway. Siyak kumakanulangan terman ni Sir Bart. Kat uray asawaan na kanon. Aniya. Sa anak ba't nga ay may nagkatulong tak nagpaari, madam? Imbagam ka di kini Ariana dayta. Saan, madam? Jaklatan
tagtagari Amin nga mga nagungat. Naglaing tumot nga min dayjay abat. At dayjay mat alording. Kasla ubi nga napagustuhan ana ikan iti lollipop. Takasla kay kayat namot ti mawawagan iti idol. Ay, agpangas namot tay. Dumapagbalin ko dahito ang negosyo, amigo. Ad-addan tumanan adayawan dagdag iti pada tayo ang negosyante. Wen, hindi pala ang al-allo ko yung tak ngagtarayak a mayor. Wen, oray gobernador ka no. Ang Jackie na yan. Oh, sige nga rin, amigo. Bye, bye. Sino day si daddy? Kalat mo na nagpakana. Ni Attorney Noques. Ni Nicasio. Minirngasan mi iti Attorney Noques. Tawan matpulos ig-iggaman na akaso. Anya negosyo day jay? May panggap ka diti pagsugpunan nyo kin ni Bart? Sa bali day jay. Nagadulakit din akayat yung negosyo. Ay kasta talaga, Ariana. Masapol nga ado ti negosyo. Tapno pagkautam amin iti kwarta. Kaya't ko kumangarod adamagan itay kinilorde no napagsaritaan da ka kini Bart di Rabi. Angam ni Royo mo tinagsarsaritaan mi. Oh, apay ti anak nin San Raya, mami? Inawagan ka no dayjay anak mo iti bunyag. Imbis alulo ti awag na kinidadim. Idol ka no. Ay, ad-addamanan ati, ragsak ni daddy. Nangag ko iti na minsan. Lolo daddy, ti awag ni Royo kin Uncle Evaristo. Ay, jak langarod na damag no anya tinagsaritaan da. Sinintir ko ni daddy. Saan ka numat? Talaga na laing dayjay alalaki. Sakbay rimwara kariana. Kinasaritak ni Pipita. Ha? Nagdamag at no anya tinagsaritaan nyo. Ay, na anak, saan mo ko mga iramraman ni Pipita? Tapay mat, mami. Saan ka no nga may nagkatulong tapno agparam? May samat gayam at di na kayo tiagparap. Ay, awan lahat tangarod Nagpintasan na buyaan ti hardin ni Madam Iluminada. Apama na nasukatan dagiti nang ragamasetas. Nagpipintas mat ngamin ti sabong dagito kinatang nakasukat na ganyan. Kaska dagito iskarlatina. Ana dumaduma ti maris ti sabong da. Kan dagito'y rosas. Nay dumduma ti sabong dagito'y. Rimangrang ti rumayan dagiti amok. Naing bagman ta tinongpal ti katulong nyo ti bilin nyo nga ugasan nan dagito'y prutas. San ka di akas jay, idol? Bugwan sa kanan. Manangan kagaya may ti prutas, Bart. Mayat na ita. Kas iti da iti mansanas. Good for the heart. Ako na da. Ken pangpaswerte ka no, dagiti nagbubukal abo nga ti prutas. Kat no napahiyagan ang alpas ti New Year. Angam saan pa yan alpas ti Chinese New Year, idol? Ken uray saan abaro atawan. Timpulakit di ti prutas. Awan gayam. Amom ka di daytoy sa bali kahit asawan ti idol. Apay, adda ka di pa sa bali. Idol matiyam mo. At dapay. Talaga nga idol ka no mapugtam dayjay sa bali kahit asawan ti idol. Daka lang arutin iti balay lording. Negosyon sa pailaan ti pampanunutan. Pampanunutan ka ron, tinaibagan ni Bart. Talaga nga idol na kano. No, amok ti kayat asawan ti idol. Ti sabali, akayat na asawan. Royo, si Kabat Gayam. Talaga po no tibid-bida ni mamang mo. Nalaing ka nga gusto iti cellphone. Talagan sa akin di ngagkasaritaan kayo kinibart. Talaga nga agpada kami iti panonot ni maipapaniti negosyo iluminada. Apa
no kay hindi pa ilan. Madadaan na ang tingipan mo. Sige. Kasta nga Rodan. Bye. Wan gaya, mami. Adadarayan tayo apas kaninton rabino biga. Agkasaritaan kayon sa akin di iti kaanak kam kan anak mo iti bunyag, Ariana. Nakatartarabita mo, Bing. Kasla babae. Saan mo ka di anang nagkimagan ni Ariana Iluminada? Adda ka no papanan nyo apas kaninton malam no bigat. Aman, nangag ko. Ngam tinagsaritaan da kiniroyo ti pagsarsaritaan ni. Ay, kahanon to nga ta nga aga po ko ta Iluminada. Anya kaanon to? Nadala nga rodan ni Roy yung apo ko yo, daddy. Ada pa yan na apo ko yo iti tumang kadagiti. Ada yo nakakabagyan tayo. Ada pa'y mga awag kanyak iti lila. Ay, nakababain. Amo nga ni Bart akabaila kaliklikan. Sungay pamuspusan na latatap na makasarita na. Aguray ka man. Tapag mauyong ang mga arapap kanyak. Malas na. Aging gala iti bangungutan. Hello? Ariana, kumusta ka? Kastoy, napintasak lata. Talaga napintas ka. At kayong ingas mong artista. Awan gayam. Awan ka din na ibagbaga ni Daddy. Daddy? Nakiktot kan sa. Idol ko na kuma. Agraraman at talaga. Talagang sang arapaapan naktilok. Hello, ada ka ba eh? Natural! Si Bibiyagak Peña? Ala! Bye! Ay! Maturturog aklauna yan. Iso nga initip ko manlangan. Pipita. Itapay lang. Bilinan kan, ha? Noomay ni Bart inton rabi. Si kanti makamo amang sango kan kuana. Ang tagayam darayan niya paskan, madam. Sumurot ka din ni sir. Ay, tsaka mo. Ang mga noda na patagapapanan na. Ni mami, di sigurado akadwa. No, may ito ni Sir Bart. Ibagangawan kayo. Pastor ka ma. Sa nga ili nga ron. Sikat, di mang sangukan kwa na. Kasangom to pa yun amang rabi. Ay, sige, madam. Mayat kamot lagayam. Agin kukuna ka pa lang. Sa palit plano dahi ito amo kabalasang. Ngam no, may ito dahi di abart into narabi eh. Pastor ka. Kasaritak matkit yan. Manano nga may. Awan mo dakas na. Dahi tama pa sa anak no bilang. Daddy. Ay tati Jack pala ang may pasigurado Ariana. Amangan no at nakilala at papanag. Tanu nagtulatan ni Mami no bilang. Makamu kami tulatan kini mami, daddy. Nakasaritak matkit din ni Pipita. Makamunton kini Bart no mapanidya balay. Oh my God, ni Bart. Saan pa imot kayo mawag kanyak? Itulag na nga ipakada na no agpasyari balay. Amo yung ayano mang sorpresa. Abay gaya may mawag ka. Ayan mo. Kagap-gapo kiti parlor, daddy. Diyan ko nagsubli dito opisina. Ada akong dito'y balay. Sige nga, Rodan. Bye. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ni Royo tayo mawawag. Hello! Kumusta ka, Apok? Idol? When, idol? When? Saan pa nga ita? Tipanangan tayo iti Lomewan. Muna ta inulit na lang. Makapangbangan sa iti Lome. Asino day jay kinasarita, iti cellphone mo, Lording. Ni Royo day nga anak ni Raya. Kahit nasdaawak man tayo nawagan nakit din iti idol. Sumatlagayam nga pagatlapay hagtiisam mo. Agasam ngamin, ubing. Amo na nga idol nak.
Oh, Ay tamot ti magustuhan. Ket, anya pa'y timbagana. day tamot laeng ang kasla makapangpangan iti lomi. Ket pinagustuhan ko man manula ti bayad ti lumi. Ang apay alumi pa'y laeng. Kaadwan na nga ubing. Ket magustuhan dati mapanmangan iti fast food. Ay, Jackman amo kadagiti ubingitan. Ang amuray mat nataangan. Di da pa'y lakit gumatang iti manok ken patatas. Tay sudan ti agluto. Idol ko naman. Nagsaya at adenggen. Nagbayagan ni Mami. Nyapay lang amin tinapanan na iti opisina ni Daddy. Ay. Oh, Pipita. Anya tikit kita am kanya, ha? Ay! Nakapimpintas kayo amin. Iti data abado yo, madam. Tumboy kan samat. Ha? Ang hamabit lang. Adda kapatbada da iti abadok adjakon us-usaren pa'y. Ingkalaan iti ayan dagiti kawas ko, paisuot mo. Ha? Nagpaiso. Apa yan jak na panunot? Dayjay ti isuot mo, tapno magargari ni Bart kan ka. Ay, Isus, madam. Isus Mariusip, anya matandi para amok kanya. Wala saan? Mapagbidutan na ka asya. O, dinalpasan di problema. Adamat lang am kat, Pipita. Aglalo, no mabistyan kan. Ha? Pagdardarasan na saan ka pa'y mat-anak ka palas, Ariana? Anya, saan, Mami? No, awan pa'y matbarikas na itabistida. Ang mabaling matlatakas ta. Ah? Ni? Nagpaiso. Pipita. Tay ko na ha. Saan maliplipatan? Madam! Anda ang busbusina? Ay no! Liklik-likak lang arudan day taapart. Anda man ha? Nalalaingkit din ni Ariana ng umiticheck. Babae laang. Noawan epekto ti panagbalin ko. Idol nila kay Lording. Adupay ti sabali apamuspusan. Hangam numadin tulat ta. Ultimo remedyo. Diakon ipakadakin nila kay Lording. Ti ay ko ije balayda. Tapno sana masakbayan ni Ariana. Ilum mga naktumanan. Kunaklakit din na ni Bart nagbusina itay Daddy. Nagnervyosak pa yan. Oh, apay nga nervyos ka, Ariana. Adda ka di matlaang riktam kan ko na. Anya? Nangalaan day dya lalaki ti swerte na. Oh, Sumurot ka kadimat lang. ay, saan? Adda sa bali apapanak iluminada. Agdigo saklang. Tarasan yung arod agdigos, Daddy. Ang mga numaabutan na kayo ni Bart. Saan mat nga mawag ngumay dito yung palay? Agpagadalat na dahi kanyak no ko. Wano, si katinawagan na. Ay, saan? Amoyo ayan no si kapan na. Malas na. Nanya, mapantan wenno mapantan to. Ay, mapantay yun Mami. Itay kumapay nakapanaw tayo. Diyak nalipatan ti barikas ti bestida. Ay, nalipatak pa'y gayam ti nagbangbanglo. Kapampanaw lang ni Sir. At ang ata nalipatan na? Sa baling at atakin lukan dito. Agbusbusina. Ay, ti amo ka lalaki ko nakumangam. Ang mga nasa palay. Saan nga ta ni Sir Bart? Ay, nakman laki tahanan. Naposaksak arabiim Ariana. Si kaman tinangilo kat ti gate. Awan ka din ni Pipita? Sir Bart! Si kamat gayam, nang pagkarabiyaw, siyak ni Pipita!
amo kasi ka ni Pipita. Inangaw kalaan. Ang kasta na ko uli magtibalayo. Balay da asal, balay da giti amok. Talaga asyak lang tinagbati, Sir Bart. Ada na pa na napaskan da pa da Mariana kan nanay Luminada. Kasta ka di? Agad ni Idol. At damat na pa na, kapampanaw na lahat. Yan. Kasta nagkay sa andakmatan, Pipita. Ay, palpak. Agam sa nabali. Nalpasan nga dak ditoy. Dumanong kay latasan? Imbaga ni Madam Mariana, padanoran kayo, oray na wanda. Saggandan sa matiyay ko, Pipita. Di bale tada kamat. Ano, san kan akasarsarita? Ay, palpaklat tagaya. No ko mainawagak nila kay Lording. Di saan ko maanasayang tiyay ko. Saan anasayang tadamat ni Pipita? Sutilak mankit din ni Ariana. Awagak. Aday ta. Nagriringan ti cellphone na. Kita man ti reaksyon na. Mga no agawid adagos iti daytoy ana panunot ko. Hello, Bart. Apay? Ariana, talaga napintas ka. Bagay mo launay day tabadong. Apay nga puntay ta. Manipod dito'y ayan ko, makitkita kayo. Anda ka matitiday ito apaskan. Talagang sa asursurutan na. Asit kan ka inton madamdama. Adapay la kasarsaritak. Naglaing ka amang bad trip. Di kastoy ti armidak. Saan ngagnanayon amaliklikan na? Talaga day abart. Padtripan nak. Uray sa dino ti papanak. Masurutan naklat ka. Amang ano na awis ba't? Inasitgan na kakadi. Saan, mami? Inawagan nak. Makikita na tayo kano. Imbaga na payagpagay ko kano ti badog. Saan nga taapod no? Ti panangipapan mo itay nga amang ano. Napan nga agpaiso idya balay. Naibaga ni Pipita nga ada dinarayan tapas ka. Amang ano, sinutil na kalaan. Awagak man ni Pipita. Madamdaman ton, oras ang ti pandangan. Ay, no! Talaga ni Bart. Patripod na ka talaga. Kasadyak pa yung maimas ti mangan. Relax ka lang amin. May amlata ni Bart no arman na ka. Awan mat maaramidan na no saan mo akaya. Nabaw mat gayo man da ito'y kapek, Pipita. Ay, naimasak mat tanti nakisaritakin ka. Ang timplak lang iti sa balisan. Saanan? Inumaklat ta nakastoy. Ay, naggasat ko man da ito'y Arabic no si ka ni Ariana, Pipita. Isamat. Naimbagtasan mo anawatan, Pipita. Saan ka apaatiw kini Ariana? Iti lang nga. Ang napimpintas ka kuma. No saan ka asulot? Naglukot. Silmong gayam nagriring. Pipita, masaludsod ko man gayam. Awan ka di sa bali amang paspasyar kini Ariana. Awan, sir. Jaklam mo ano namang paspasyal kinukuha iti opisina da. Madam Mariana gayam di mawag kanya bitay. Pagong tanak tulakit di day jay no nakasangpat, sir. Dandani gayam nagdanon kami kan Bart iti balay, Pipita. Tabayag ka di nagsarasarita kayo. Sanot unay, sir. Itay limamis tay kapina. Sana nagpayag, nagpakadan. Nah, itaman pa'y adi nagpakad. Awan lang arod na danon na kada kami, ta saan mo't kayong bawag. Imbaga ka dagos ngawan kayo, sir. Ngam pinasirkulat ta. Mayat magkakasarsarita. Ay talaga amayat. Niruyo pa nga apo ko kadagiti kasinsin ko. Idol, ti awag na kanyak. Ay, diyak pa'y gayam na ilibre, iti paborito na alobi. Madam, pasensya kayo lang ka mo. Ano, diyak na sumbatan ti awag yu itay. At
namin iti kwartok di cellphone ko nga gununay. Mabainak mat namang panaw kini Sir Bart na makisarsarita kanya. Saan asikat ti kaungat ko, Pipita? Ni Bart. Di yung kadi kayat ti panang pastre ko kankwana? Ay, si kakuman ti kagurak Ang magustuak ti naramid mo, Pipita. Ngam ti kagurak kin ni Bart. Tino ko na. Ti amok katpod no nga day ti paskan na napanan mi kin ni Mami. Impaga kami nga da napanan niya paskan. Tinamag na no, sino tinagpaskan nga napanan niya, yakmat amoram. Uray amom. Nantumat la mo ti papanan na. Ang magustuak ti naramid mo, Pipita. At dantugon ko nam kanya. Ha? Gunggunak na? Apay gunggunan na? Naimbaga bigat mo met, idol. Oh, di mo ka di kaya't ngawagan kay iti idol? Ket agpada tamat? Lomi. Maliplipatak maten. Wen, inton malam, mapantayo ag lomi. Anja. Ay saan ka maawatan? Ni iluminada gayam ti damdamagam. Gam apay alomi kon kunameten. Lola Mami. Ket ti idol Lolo Daddy. Saan tagaya man nagkinaawatan? Ti amok ket idol na, ta idol kang idol. Ay, inundot na metan ti cellphone na. Ni Royo gayam na jay. Ay, nakaayat mat ang nagpaiso day di nga po ko yun, sir. Lolo Daddy gayam ti sabali akayat asawan ti idol. Ket ti Lomi, Lola Mami. Ti amok itayon numakan. Pinagtipon na lagaan ti lolo kong daddy, sir. Uy, agyaman na ken ni Royo, Pipita. Ita amoko no anya ti sabali akayat asawan ti idol. Adda pa'y bonus na. Lomi. Adamanan nga idol na klibart. Gapo iti dahi ti anamwak. Ay, awan mga atiw kan ka. Awan mga atiw kanya kung akuma. Ang yamat din tayo tayo amok. Andan sa kurkurang na. Kasi hindi nga mapagpagustan. Talaga amat kit di na saya at angam. Anya nga tagigat aso day kinauudingin pa ka na. Pipita, aday bagbagam. Awan sir, awan! Nasapa ka man nga malatiw diti kwarto mi kini Daddy Mariana. Hada ka din napatag may bagam kanyak. Awan ka diti madlaw yung kanyak, Mami. Ang ada, nakaisam ka. Kanayon ko maanaragsak ka no at ada napimpintas ka pa Uray seryoso tilangat. Napintasak lata, Mami. Napimpintasak pa ikit kini seryoso Kasla sana ka napintas no umisimak amapilpilitan laan. Ada ka di pakaragsakap. Talaga nga adda, Mami. Amoyo, magustot tinaramid ni Pipita. Kat no masuron ka kenkwana, idi na sumbatan ti awag mo. Nabati na ka no ti cellphone na iti silad na. Mabain ka no amang panaw kini Bart. Tipod no? Kurso na damat ni Pipita na dyan Bart. Saan ka nga taan nagdamag kini Royo, idi? Di kaya't nasawan gayam iti idol kat. Lolo Daddy mat gayam. Ket ti Lomi, Lola Mami gayam. Nagsaya at talaga ti anda apo ko na. Ipagnag mo day takin ni Ariana, takitaan no saan umariwawa manan. Panag ko na, mawan nga tan tinamnamat ang agapo ko. Ay na, madanon tulat no talaga agasat ti anak ta ti makiasawa. Kaya't mo kadi, anay ba't ti makaasawa iti anak mo? Negosyo lang ti pagsarsaritaan mi ken ni Bart Iluminada. Este, Lomi ko mga arod ti awag ko ken ka. Saan nakman nga eramraman? Ay, tol ka nga idol. Daitan tulaki iti pakisagmakam.
Hanya ako mati idolan dakin ka. Kinapangas kiti Nay, kasano ko mamapasamak apa kaysang makakalaban? Hay, agdi ko sakmanlangan. Barang agkita kami kan Bart Inton madamdama. Adda ngamin napatag ngay bagak kan kuana. Talaga pinadpadaanan ka, Bart. Amo konti sa bali akayata sa wanti idol. Kaya tagyaman naklaunay ken Royo nga apo ko. Na, adagayam apo ko yo, idol. Ang kasano na pasamak dayta? Anak ti ka anak ka. Amom lolo idol ti awag kanyak da di apo ko. Ket deservak ama awagan iti idol. Nalaing mat na nagpanunot ti apo ko yo Awan! 5 pa lang titawel na kat nasariritan. Ang adapay sa bali akay tasawan ti idol. Nay. Adda ka di pa sa bali. Anya na ijay? Ay, adda ni Ariana. Sige, adda kayo ti agsarita, Bart, ha? Kasta unay amulagat ni Ariana kanyak. Ti ammo na nga takat maliklikan nak. Agtin nagkantumot laang. Kat syakton ti idol nila kay Lordeng. Oh, dagamat gayam, Bart. Naragsak mo ti pa nagsarsarita yung kin ni Daddy. Wen, Ariana. Ni Royo ti pagsarsaritaan ni kan Bart. Ti amok talaga nga idol nak ni Royo. Adagayang papanak idol. Baliwag to ti umay. Apa yan? Sige nga rod, Bart. Umawag kan tulangan nagsublika. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agin papangina akman kin ni Ariana. Urayek man asyak mat ti kamatan na. Ang madilat ta. Ipatungpal ko tinabayagan a planok. Ang kasapulak pala ni Pipita. Saan nga agbalin ni Ariana kanyak? Masapol asyak ti pagtungpalan na. Ita man laang amat law ko, Pipita. Basit man gaya man tinagyan tire. Naimbag man, tadyak pa'y nakapanap. Nakaanay mo't nga taday taging gatintun sumaruno abigat, madam? Say-saya ti agsubsobrang ti agkurkurang, Pipita. Kaya't mo nga rod nga agtaray-taray ka iti tsindaan. Nabatik pa'y gayam ti kwarto mi ti walit ko. Uri ang kuyo kayo ano na ramuar, madam, ganisar. Amam sama ti agmaneho. Usaram day jay may sa akotse. Sayang no saan na maus-usar. Cellphone yan sa day agre-ring, madam. Uray ti cellphone ko gayam kat nalipatak, Pipita. Ay na, bumakita ka talagaan. Hay, naimbaglakit din ta nalagip ka nga awagan, Pipita. Gaputa da papanan ni Mami, si kalangan ti kadwak nagpasyar dito yung mall. Ay, pinaunak ni madam amakitsinda. Uray madam daman to na. Awan tumat lamangan ni Jibalay. Urag malmalam tangag kuyong nagpasyar. Ay, sigurado kasta di ko na yun, madam. Ay, nadadtal man ang tial daw ko. Gapoy ti day chay apart. Madam, saan ka diyan ni Sir Bandi nakita kitay? Ay, wan ngagpaiso. Ay na, talaga day talalaki. Kas nairan man tanat imang sutil kanyak. Ang kuray ka man. Madam, ano taramidin niyo? Ay sus, ang mga nanya di bang panonoodin niyo aramidan kaniban, Madam Mariana? Di kagdanag. Awan ti dagas nga aramidan. Ay napintas launay day ta adamag. Maragsakan lakit din idol. Ay ni Sir Ludovico ti bagbagak nga idol. Wan. Idol ko ang negosyante. Sige. Bye. Adak lang iti asidag da Pipita kan Ariana. Nang nagdalakit ti dagit imbagak.
Uray saan mo't apod no, nga da kasarsaritak. Awanan ti kayat magatangan, Pipita. Ah. Si Kaman, no, dapat kayat magatangan. Ay, awan na to, madam. Inuyog kayo Gawid na. dan sa. Okay, nagawit na nga rodan. Na, Anong, mapagkapigan makitsandan. Oray ti supermarket lang, di tababa ti pagatangan, tama na. Nakikita to ba? Isundot ti gatangan ti tinda. agawid kayo ka din. Ha? Ito yung pag-merienda. Ha? Ay, kasta? Ay, katuna. Narigat mat, no payan ti grasya. Kapag iso, mabisina ko. Pipita. Umuna ka nga gawin. Kapag gusto ak man ni Bart. Uray kadwatan ni Pipita, Ariana. Mabisin lakit di. Agyaman aklangan, sir. Adupay nga man tigatangan. Ang sitak tulangan na jijindaan. Sikat yung makam mo, Pipita. Uno, iyawidan da kan tulangan. Kaduan na kagawid, Bart? At kasunod ti kotsek. Nagdanan kami lang aming kinipipita dito yung mall. Inusar na ti daan ako tseme. Ha? Ungayam. Ang basta. Sakto, unti makam mo. Nagsaluta lang nga si Bagpet Pipita. Impapasa ni Ariana tinag-shopping. Tagsubli ka di pa'y langi sa opisina. Yakla mo, madam. Pinanawa kita kin Sir Bart, di mall. Day, uray sa di no ti papanan ni Ariana. Masurutan na lata. Yakman amo na, payas tangag paisaw. Nakita mi ba't ganda ka sarsarita na. Iti cellphone na. Yakman amo no sa dinopay tinapanandakal pasantipan nanganda. Mas daawak man. Sigo da nakasupsuplada kini Bart. Nagmerienda na, madam. Kunamot ni Madam Ariana nga wandagas na. At ang samat nagbaliwan ni Ariana Pipita. At nagnaan ti panakisarita ni Lording kenkwana. Diya ka mo no ipagpagapo na iti panagkadwada iti negosyo. Oh, kunak man no agmalmalam ka iti mall, Ariana. Naimbagman ta nagsubli ka matlada agos diti opisina. Napanak lang nagaliwak sa mall, daddy. Ado ti trabaho dito opisina. Dahil sa matimod mo, gapo iti ay ni Bard. Ay, saan, dad? Anya kumaga po? Nagkita kami kit TJ Mall, Kat nagkuyog kami anapan nangan. Di mo't kadwayo ni Pepita. Juan, yung pinagawid ko itayan. Maragrag sa kanaklaunay, Ariana. Ngamin lumoklok ng tapusom. O sige, daddy. Agtrabaho akon. Bay aklaan ni daddy iti kayat na apanunutan. Diyak ngamin namnamaan na madanon ko ni Ariana iti mall. At ngamin kinasinarak ko ijay. Diyak namnamaan na patgan na ti awis ko ngagmerienda kami pailaan. Naimbagman ta saan nakasinupladaan, Bard. Mayat sa ti aldaw na ita. Wan, ang sapay ko ma. Ta saan lang nga ita, ti panang pagusto na kanyak. Tapno saan lang ada kayo ti idol. Eh, kasla jak mawatan ti kayat mo asawan, Bard. Agad idol nga rod. O no, may mayat matla ti daddy. Naangaw ka talaga. Nga oray matikti kawagkan ka no daduma. Sige nga rod. Bye. Bye. Sige. Agkatawa ka lang si Kaalakay. Dandanin. Ket dandanin ang maipatungpal ko tinabayagan apanggap ko. Yay! Nakayumot gayam, Sir Bart. Nay, awan pa imot ni Madam Mariana. Amok, Pipita. Sikat tirantak. Kasi iti karekkan ka, insang putan ka iti mansanas ken donut. Ay, kit! Agyaman naklaw na yan, sir. Nasayaat kayo talaga. Ni Ariana mo't lang tisan abilib kanyak. No saan kumaana pang hinaunay, idi kumapay nga agasawa kami. Ay no kasta kumatikin na sarang sang tikatawa ni Ariana, no kasarsarita. Ay sos. Ay,
Awan mo ti connection kat daytoy bagbagayo ti panagkatawa ko no panaggarit-gik ko sir. Maragragsa ka naklaan. Anam oray ata nagkudog kayo mo ta nagmerienda sir. Ay, day ti pagyamanak ken ka, Pipita. Ammom ti inararamid mo. Ket babaeng ken ka. Manobyak tumatlaan. Ket may sakan to kadagiti abay. Wano, anak kum to, ti umuna nga anak me. Anya? Talaga day chay apart. Pinagustok lang. Kas nakit din tim pagbagana. Ha? Sa nga natin yung kaday, madam? Mabutang kan sakit diya. San ka madanagan? Diyak sa langadan. Bay aklat na. No ginunggunaan na ka iti apal kan donut. Nanginginan tupay ti isagot ko kan kapipita. No, lakit itong palam amin nga ibagak. Anya nga iday ta, madam? Agaganat kan sa launay. Urayam latan ti pan nakisaritak kan ka. Ha? Sige, panawan ka pa eh. Pinanawan na kamatay. Diyak mawatan ni Madam Ariana. Ay, naimbag ko man no sandak to ngay ramaraman no binangit mapaspasamak. Mayat, no makasinlingid ko ni Sir Bart. Narit na. Dakas sa tipanggap na kadagiti amok. Nang runa ka ni Madam Ariana. Ang aman niya man ti talaga panggat na. Ha? Shit! Di mo magnakam kan kwa na. Tamagak man ken ka, Lording. Kayat mo ka di anibat ti makaasawa iti anak ta. Ay saan na ka makibibiyang iti panagaram di Bart. Uray idol nak. Makaamudan nga agsarita no agkinayatanda. Negosyo laeng ti pagsarsalitaan di ken Bart. At no nakaragragsak ka, nagkuyog da Ariana ken Bart. Nagkuyog dalaeng nga nagmerienda. Agam ti pakaragsakak. Mangrugin nga agbalbaliw di anak mo. Saan nga agsupsuplada ken Bart? Apay? Saan ka kadi maragsakan? Agada amana. No asino nga minti malaan na. Oh, kasta talaga no bumakit na balasang. Feeling, madam. Ada kayat ko adamagan ken ka. Apom ka di ti ugali ni Bart. Nasaya at mati pagpakita na kanya. Naragsak akasarsarita. Agpatinggalaang dita, ti panakaamamom ken kuana. Uwan, Ada dagiti tao at ti amom ket nasingpet. Salamat gayam kayo arinukir ti uneg na. May gayam ni Bart, di kalman pipita. Matmaturog ang at. Naamwak lang daytay di nagsarita kayo kini Ariana. Diyak gayam na ibaga kada kayo, madam. Nang tagpay kidi di malasanas kan donut kas pagyaman na. Inikak ka na iti guntaw kin Madam Ariana nagsarita. Apay nga agpayso nga inaramid mo dayta. Ay, ni Madam Ariana tinang ibaga panawak ida. Basta awag man. Paragsakan launay ni Lording. Ay, Pipita, anya tinadlaw mo kini Bart no agsarsarita kayo. Nasayaan mali panagkita no kasarsarita, madam. Saan ka makasigurado no anya talaga ti ugali na? Amo kada imbaga ni Bart may panggap kini Ariana. Ha? Madam? Saan ko napakibiangan dayta? Makaamon ni Ariana ken ka. Kinasarita na kamat nga ta ni Ariana. When man, madam? Kayat ka mata kasarita. Kayat ko nga adalam ti ugali day jay Bart. Agtitinulong tayo. Diyak kayat amay sagmak ti anak ko. Kayat ko amakiasawan na bareng maadaan kami pa'y iti apo ko. Ang saan mata kumpormilatan alalaki ti pakaysagsagmakan na. Mabalingan tawag ka tamadlaw ni Madam Illuminata ni Bart. Wano? Kaya't na lang at tamot sigurado. Ay?
Sa nadakas ti panakisarita na kanya. Naglalo at madlaw ko kini Sir Part. Ababaan kanya. Manubya na ni Madam Ariana. Anya dito yung mayak ka nagtrabahuan kas katulong. Makibibiyangak mo iti problema na kiti amok. Sapay aram-aram kas kada ay ito. Anyan, di kas to yan nas strict ko pagtrabahuan. Angam, ay unanan. Go on with the music, pipita. Kastilatan na. No anyan, iba kada kiti amok aramidat. Iso ti aramidat. Paspasurotak na tanan. Katulungak na ron. O di sumursurotak na tan kada kiti amok na idol. No anyan, kabalak aramidat. Iso, ti aramidat. Pasensya kayo lakuman, no nabayag ti panang ipakita kada kayo dagito ya papeles. Makanay nga tanti may 1 milyon na pangrugyak, Bart. Bueno, 500,000, mabalinan. Da kayo ti makaam mo, sir. Idol. Nasyak lang, Daddy. Uray, kagudwat ti may 1 milyon lang. Kanin masaya at pay, nagsasangot tayo kadagiti daduma pay nga investor. Awan ti problema iti dayta, Ariana. Uri adakan tupay, nagsasango tayo. O sige, adato. Bueno, oray si kantulatan ti mapan. Nasaya at tumatlaang, nada kayo, Daddy. Ada ka dinalipatan nga imbaga, Bart? Mabalin na kami kumamat nga awisan kini Daddy. Ada ko mga rod sa bali apang awisak. Ada nagatang ko analawa at agay ti asidag ti baybay. Nalpason ti rest house ko. Kan mangrugin tumatan. Wow, baknang ka talaga. Pagpag nang dagiti negosyante anak isugpunak. Mabalin ka ding awisan ka. Awan ti parikot iti dayta, Bart. Wala, umayag to. Pakaamuan na tulatan. O sige nga, Rodan. Bye. Pipita? Madam? Saan pa yung baga ni Bart no kaano nga ipasyar na kiti resort na? Ngam, agsagsagana kan? Madam? Kaduan nak to, ha? Kan, kasti ti aramidan ta. Umunakan to. Sumaron wag tulatan. Ay, talaga kayat ta kang aramatan. Siyempre, nakutaamok surutan. Murisan pa trabaho na ito eh. Ibagak tulatan, no, inton ka ano, ha, Pipita? Awan gayam. Kalpasan na makapangrabi tayo. Kuyugan na tuman. Sige, madam. At nakadidar ayaw niyo, Pascal? Awan. Mapanday, Jimol. Ada nakita ka kursonada ka ba, no? Ay, agdardaras mat kami ni Fabi. Akin kuyog ko iti. Nakita na nga minday di kursonada na. Agkabaliktag kami launa iti tay tiyagayem ko. Agbiaga, awan lalaki. Ngam, iso? Ay, jak ka mo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nalpaskan. Talaga ang nagrigat ka apamon. Dayjay to tinapintas agundaway nga ipatungpal ko. Tinabayagan apanggap ko. Ang sakbay na. At dapay naskan at trabahwag. Saan mo't ang makatulong ni Idol? Isu akas to'y laang ng ti aramidag. Kita man na makapagkadkad pa'y. Aglalo no siyaklaan ti makatulong kinkwana. Tanat nagan iti palabog ko. Gaurayan nyo pa yung makapangrabi tayo, marabyan kayo doon ayan. Alas 10 nga agrikap ti mall, saan ka di? Ayun ngagpaiso. Mapan kayo matlay jayan, ijay kayo to namang rabi eh. Oh, umadnogot ka ba't lagaya may tikon na klome? Katadamat mapidot alumi, itinagan mo nga iluminada.
Maumak nga rin damang mangan ka dagiti fast food iti unag timol, Daddy. Mami, ay amukon. Malagip ko, adagayam pangalan ni Jai. Oh, anya nga tanu sumurot talangan kadakwada lomi. Ano muna tayo inulit na pailaang? No, jak makatapal, pataltalan ka. Na, Kat, asino pa'y nga ron ti mga ni tilinuto ni Pipita? Duha kami lata na. Ngam na, saan kayo magap-apa? aglalaylo aklang kini mami ngam agungat mat. Makamu ka man laangan iti daytoy nga amam Ariana. Nakitaan ni Pipita iti kusina. Tauray siya kun ti mangituloy nga agluto. Ta pumanaw kayaw. Amo daw, anda kita dito yung maul. Nagpakuyo gamin ti amok, tanda ka magatangan na. Isa nalangit ka mo itong ginawagan. Plano kang awagan ng nakauno na kamay. Apa yan nagrabi ikal na napandita? Isumit ni pan nakasango ni Madam Ariana. Asinagmad lang amin iti balay na iti amok ti maul. No naanaw si tao, mabalin na pagpagnay. Aglalo no kaste nalamin tirabi ko na ma. Nay, nasipngatang kami tayo kay Nicolas sa nagkapoy yung garting. Nagkagit kayo laon ay. Kaslawan mo't bigatan. Nay, masan mi nga ro tinagsarsarita. Nang runay tayo, nalapsan mi ti kantina nga. Ang mga nurain mi kanong agparang tibulan. Aniya? Pipita? Ay, ni Madam Ariana. Mabit lang ah. Ada itutudo na. Sige, kastapay nga ron, Pipita. Bye. Natamanay. Bakay ka mo tao. At damat ka doon na lalaki. Nangada di babaknak. Kasla bodyguard. Talaga amang sursuro ni Bart, Pipita. Kanayon nakit na sursurutan. Uray dito yung mall. Saan mat nga tama na? Ang mga ano, nagtutulang na lang kadagiti nakita kakakaduha na, kasalsarita na. Itay nakita ta, ida. Nangag mo ka dito nagsasaritaan ta, Pipita? Saan Adayuda mo titiayan ko itay. Ang napatig sa mo ti pagsasaritaan na tasan ta kanadlaw. Negosyante nga tama, hindi kakaduha na. Ada nakita ka kadwada at adakil ti pagita. Nakaputbutang kilangatan. Bodyguard nga kadagi jaya. Bodyguard? Ay, magkapanirbyos. Apay nga na bodyguard ta. Sa bali lang hagpaiso ti bubakbak nang. At dagayam resort ken rest house mo, Bart. Kasta lang ti biyag. Weather ako nada, idol. Nakasaritak ngamin dagiti babak nang negosyante anak isugpunak. No, da kayon tumot ti babak nang makapatakder kayo iti hotel. Oo na yan day tapan ang pasablog mo kanya. Sumsumgar pa'y dagiti dot-dot ko. Anya? Ne. Apa yung mabutang ka? At sa anak mo't nga aglang-lang ang alya. Kat no nagwapo kang tupay. Iti day ta kinabaknang mo. Adulaked iti babae nga agkamat ken ka. Ano babae lang, sana problema day ta, idol. Ipang pangrunak launay ni Ariana. Anya? May kari aklaunay iti anak yo. Saan naksamot akayat? Ay, suplada nga ni Ariana. Diyak mo, no asino ti malaan na. Nakaan-anos mat ti asawak. Nasingpat matkit din. Naawis kumutta na nagpasyar kami. Awan samot namnamak, idol. May sabali akman iti saritaan, Bart. Mga numabalinak tumat nga awisan nga agpasyar iti rest house mo. Oh. Kwa. Dumtang tayo to iti dayta. San pa'y nga minanalpas kat? Ang pakamuan kan tulat ta. Ay. Ne. Adapay papanak, idol. Ang mga dumtang ni Ariana. Kat mapaatras ang makakita kanya. Nagsinanliwasi ko iti dalan kini Madam Ariana, Sir Mark. San pa yan na ba yakapin manaw kat? Pipita, sika talaga tigagarak.
Ado no kayat mo? Ang mga ngarod no saan ko ang mabilang ti kaaduna, sir. Anya nga tati ado nga kadagitibituan iti tanatan. Ay, naangaw kagayang pipita. No kasta ko man ni Ariana. Saan nyo lang kami na matumpungan kay? Kasla nagrigat nga rod, pipita. No kasta nga agsarsarita kayo. Makiang angaw, wano ang angawam kaday. Seryoso, makisarsarita? Mapainak mo mga ngawkan ko, ana? Apay nga rod ako nam ajak matumpungan. Sir? May samot da ito'y apipita. No mabalin lang ko ma, nga isurangan ti armat. Talaga abak ng ni Bart. Agasam tad dagayam rest house kan resort na. Si kansama ta kin idolo ken kuana. Agasam mo't kami tanagbak nang. Nasingpat matitigunak. Ngem, apay nga ta, adi pulos magustuhan ni Ariana. Iti pa nagkunam na dayta, Daddy. Oh, Ariana, kunak man no nakaturog kan. Napabot ngan kayo sakat iti pa nakakigtot yan nakakita kanyak, Dad. Wan mat nga men, Lording. Ay, nakaragragsak ti anak ta. Mami, mabali na panawan na kami kini Daddy. At ang amin napatag nga ibagak kan kuana. Daddy, ang mga nadam-amuyo a secret agent. Detective, ti kayat kasawan. Apay, asino ti pasiputam? At da ka di madmadlaw mo apagpagkadam? At ang amin masisiimak kayo opisina. Jaksam mo dayta. Asino kadagiti empleyado? Saan kayon ang maburiburan iti dayta? Siya kun ti makamo. Kan siya ti makisarita iti detective agent. Oh, talaga secret. Uray siya kat di mo kayat amamwak. Maburbur siya anak lang aro. Ay, nakadanan tamatlangan, Pipita. Haladom sagtan. Awan mat nga pati makamam mo kadata. San samot pa yan ang luwag dito yung resort, madam? Awan makita ka tao. San ka nga patlaw, Pipita? Kasla gagangay lang at papalailang ta. Nagtulag mo't kan ana imbag ni tingyan ti padaka. Sino na ito, madam? Basta, mamam tulatan ito, madam-dama. Ay, madam, ang dakot siya nakaparada, hindi dahil siya apasay. May samat nga ubing kirimon. Saan nga ubing dahil siya, Pipita? Isunit din yan te padaka. San unay anatayan, kat saan amadlaw a detektif. Saan pa yasin mangpet ni Ariana? Oray ni Lording, katawan pa, Bart. Saan ka kadyan pa ni dya opisina? Ado nga minti na si Kasok na Iluminada. Ada ka din ni Pipita? Uwan, itay pa ilasin mangpet. Nagkuyog da kano kini Ariana, ng sagaysada iti kotse. No kasta, isuda talaga tinakitak. Ada kadwada lalaki. Saan una yan natayag? Kinamuro ti rupa na. Adan samot tin nobyo ni Ariana. Awan mo tinaybagbaga na kanyak, may panggap iti dayta alalaki ako nam. Ang mga nukayat na kayo akilata, nana. Ang mga numabali na makasaritak ni Pipita. Danunam latan iti kusina. Pambaramatan ngag merienda. Inton sa badugaya man, Bart. Ay, nagpaspas ti daw. Oray ta na ira na nga awan to ti papanak. Namnamaam ti kaddak to. Agi amanak, tapinat kam ti awis ko, Ariana. Kahit maragsakan na klaunay. Pasensya ka na. Nasuplada ka dagiti napalabas nga daw. Hangamsan itan. Makanain ang pakaragsakak. Saan ako nasupsupladaan? Anya di ko na? Manipod ita. Nasingpot akon kan ka, Bart.
Sa mabutagakan ka. Pagsaritaan ng tulangan ana saya at daytay di rest house mo. Uray ta ko nam nga awan ti sabali asa nga ilim. Si kalaang Ariana. Naputo na isang sangayan ka. Agyaman nak. O sige nga Rodan. Bye. Iti panag ko nam. Masapulong ang pamarangan. Sakpay ang kasaritak ni Pipita. Awagak pa'y nga umuna ni Tenyente padaka. Kasi tinagtulagan pa idi Pipita. Umuna kanton iti rest house ni Bart. Uray taha kabisado mo tanti pagturungam. Madam, saan nga tana sa isayaan nagkuyong tayo? Ang mga nanyaman ti mapasamak nyo iti dalan. But nga naksamat ha, Pipita? Di kagdanag, at damat ni Tenyente padaka? Mayat lang ta, madam, nasyak na ay. Na, nagdagulit kan aya. Angam, sige manlangan. Angam, kayat kong agsinukat na. Ha? Pabuludan na kitinapintas abadom. Paiso ti isuot ko. Kat agpili ka mat kadagiti badok, apag badom. Kayat nyo ka ti apagparangan na siyak ti nakayaw? Saan kang nga agsaludsud pa eh? Kanuan kayam, agsinukat na pa itikot siya. Sana bali na dahi daan ti pagluganan. Kita ekman, no saan ang maalilaw iti daytoy ana panunot ko ni Bart. Mangnamnama ti loko. Anya ti kunam? Do ako ti dimtang. Sino ti akin kotse iti dayjay maysa? Sige, mabit lang. Itag man iti CCTV. Do ako ti ngagpaiso. Ti kotse ni Ariana dayjay muna. Kasla malasin ko ti sumarasaro no. Kasla adan nakakita kiti dayjay. Wan. Malagip kon. Kaya't dak asikapan. Ang amti mo dakit jak malasin eda. Apay nga italahay nga ibagam kanyak dahi tayo luminada. Ti pagasdaawak. No apay ani Ariana lang ti inawis ni Bart iti rest house na. Nagkuyog da ni Pipita. Diyak man amo no apay ani Ariana lati inawis na. Kunag man no idol na ka. Agsukat ka, ta sumurot ta kadakwada. Kahit among ngarod ti papanam. Huwag gaya maya. Na, ni Tenyente padaka ti mawawag. Hello? Anya, kasano na pasamak da ita? Naimbag mata na panunot ni Ariana na ita. O sige, urayan na kami. Agkukoyog tayon. Tiyan mo yung atak at mamay sa andak. Unag man numasirib ka, Ariana. Uray man kit tinagsinukat kayo kin ni Pipita itibado. Dayto yung tinur uray ko agundaway. Sir Bart! Anya tikayat mo kasawag? Agulay magkalang Pipita. Bayam nga ibaga na tikayat na. Kaya muna nga takat saan ang makasagana. Arong! Umayo pa ilang alaan ni Pipita. Da kayon ti makaamukin ko ana. Pipita, uray niya ti mapaspasama ka. Saan ka sumurot ka na kita lalaki? Talaga! Awan nagnaan ti panagpamarang ko. Nga inidulok ti dadim. Iso ana uma akon. Ay, aday mo na! Saan nakasit ka na kayo lalaki? Umay kan, Ariana. Umay kan. Ilan ang tiabok! Nakakaya mo! Pipita! Bugbugod ka! Kung normal ka! Awang mo't gayang gawgaway mo sa tay! Nagparik na gayam kat ka nga datakas apanggap ni Bart. Apay nga imay kayo pailang ni Pipita dito.
Saan tumat la mamingga, mami? Kan... Sumruman ang tikinasuplada. Oh, naimpaglakit din taam mo yung tisinakbayan nyo. Isumat lang nagpasapol ka iti detective iti Ariana. Nangatap kami ni Madam Mariana, hindi nakita may digiti kakadwana, sir. O saan kayo ang nagbidot? Naimpaglakit din ta nalibtak ni Tenyan ti Pataka. Kat nalapdan na ti panggap ni Bart. Illegal matganti negosyo da. Akayat na nga isugpon ka da kayo. Naimbaglakit din ta nakamagan. Agyaman na kiti panangispal mo kini Ariana, Pipita. Inaramid ko lang, ti pagrambunak, madam. Ay, Pipita, mabayinak launay kan ka. Impasubo ka kin ni Bart. Si Kamat Gayam ti makatulong kanya. Pasensya ka na. Sakto nagsupsuplada. Promise. Mangisagsag matday tanga idol. Bitaan gagay miti nagibusan iti istorya nga netampo kita ragundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumata naniliwa kayo papayin kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksaat ken liliwa tagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman at kada kayo amin nga nakipagdingeg.